Muri mai tā mātou pāhotanga mo te ngaro o Kere Grey e rima te kaumātoru tau te pakeke o i tērā atu wiki mai tōna kāinga i Rotorua. I wai ai mātou ki tōna huawahine me te ki i o tautahi kea ia e ngaro atuana i tēnei wā kei te hoki haere mai ki te wā kāinga. Ahakoa inoho huna a Kere Grey mo tata atu ki te rua wiki. Hai tā te tikiti whinei o te whānau tonu o Kere i Wikitoria i te mutunga. Over the weekend, Kere made contact with his family and he's fine. He's alive and well and in Christchurch at the moment, I understand. And apparently he just needed some time out. I hikoe atu a Kere Grey mai tana kāinga i konei, i te ata o te tūrei, tata ki te rua wiki ki muri. Mai taua wā ki tēnei, noho moke ana tana hoa me tana whānau whānui. It's easy enough for the people who are going, but it's those that are left behind that feel it, obviously. And I know that his partner was very, very upset and anxious about what had happened to him. And obviously we were quite concerned as well. Hei tā te ture anō he kuanga nākau kua kitea a Kere Grey, te rānoho ki tā tōna whānau. Hoi hei tātana wahine a Camille Hudson, kei te tataria i te wā kāinga nei kia hoki mai a Kere, ka tahi ka pākia kahai ana taringa. I mean, fine if you do want to walk out, but in these circumstances at least make contact and let the people know that you're okay. That's what I would ask, that you contact your loved ones and let them know that you're fine, and then at least they know. I tēnei wā, kei te tatari atu tana hoa me ngā taiohi, o te kaupapa mahi o Con Max ki tapu ai Haruru Marae, kia tīmata anō a Kere Grey ki te ārahi i a rātau, i roto o ngā mahi ke riwhenua. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.